Naa Momo Lartey se Momo new. Fa wo Gyimi no kwatena se Kwasia enkola 29th 8th of August. Na betre letter say Afia no what Kwasia ba wa Gyimi. O fa ko twa be fucking. Fa ko oba wa Gyimi we da koto ahoroche. Fa wo Gyimi Kwasia se wa huhuru na wo mpagye mo nko no. Wo fumpu se de ona ye advertisement advert. Wa do ase politank oba fun Gyimifuo ubi be doso baba. Accident ni sin Afia na because now we are there. Gender minister. Ghana ni said nipa we Gyimi pa Sam George. And for Sam George to be wiser than you, John Mahama president, the gender ministry is the weakest link. Nano Yelita did the same thing. To the sense that Nano Yelita small police for MIA could chase orphanage 2014. Mo kwa na mo baby mamo de abo we ade katreve ni ba Gyimifuo we aba. Finally, Afena Ghana ye gender minister, ye maame Dr. Agnes Naa Momo Lartey. Wabe kasa afa enkwala mako edu ensie nano da kohye omunkwanhye wuo. Obogu no Afena maami edikrata ene chopade abrabusuafo ne Ghana mamuni nyina. Ma ena me kasa yi, ye wura general esiedu nkete anso akwabusuafie enkwala na busuafie. Edi sika kwama abusua no kire mu se Ghana ye nyankopon anim ne bonsam atiko na ye mfa mobɔ ne mfa enchomo pa wate na asam ne ba ye no anamami krata ba bonte na Afia Schwar ganso ahu krata ne bi ene isobo wa ose obo nkasa hwe wadi wu manyatema me di videos bi nso ede pet wode amount ye fra me dan Kwasi Prince ha daily view gh so mesrew se oba no subscribe no ahye wa comment every baby a wo hwe free na abusunya na tumi akoso akọ nanim na before me dey some breakdown details ni mu amade body bi ede abero. This episode is really brought to you by Charistic Company Limited in Romodi Abedwaman so say trauma yade encounter for mungu anim ase omo hindi heba mission kwayi bi uyobi malaria typhoid fever diabetes so blood pressure ne yade tai cholesterol lower cholesterol any bad cholesterol no wedro any hindi heba mission ni ndro nkaye da screen so na inrei FD ayuma dia to me say your pendro to a pharmacy nearby stores unsa abeka impenifo any ndoya edida wo screen suyi ebi abusia yemra yensam ne so na yenyina yebeka ya be na otwe ne ebre kakra atwamuni ane beto odwa se enkwala mako edu ensia 16 atwa nananom se do na ohwa den pictures ni bi abusia na se wani ase nyankopon kora basa yi adom oni ho na nkolai na yeso amako nhyiamu ewo kofodu asafo a na ye friend Savior Church asafo no na cheso amako convention any youth ministry asafo ho niam bi omkoye na cheso mu free Ashanti region no mbesen ko nti omawie program na omo esan ekomachi no ana nkwanhia yi ebeto omkwantimfi a ekwawie ase no na chese nipa baako be se eye edunsia 16 atwa nananom se duro ma ebi afa ho apurepura masemin ebetwetwere yebo ewo Obogu ene ne mpotam a aka na meka say kura de yesi nkola na ne yesi omubomu because the one no mu nipadua na tete apansampa na busua na esewani na asemi ba ye na ke yehwe sempanifo anka mo hwe Ghana ye gender ne children any social protection so ahun ministry no ebetumi aka ho asem so hwan maami yentumi anka ene Ghana ye ba time ba ko pe vice president ye maami na de opoku agiman enso entumi chese asem no kora na ze emfo bia ho na say ni na chese helicopter crash ye happen ye anna okatachi kwame Afrifa eba tintankase no so ni show so be chinu mu se before you betumi agi nipa nwotwe a helicopter ekoku omo no ye bedwo mu wo na tum no ye ni kan enje nkola mako 16 ni wo no entum first omane boama muchala wo mu wo nya ya nchen nkola 15 no mu wo na no nkola 16 ewu Obogu no wo mu wo nya ya nchen wo mo so ye Ghana fo nkola 16 ewu 16 besi ne entimi nya either president and vice president e ma ne nko ho election ya nko ko akajo mama na ye busy o mame ba time na timi tina ho nkola 16 for our own negligence as a nation entimi anko pankola na mame no papa no ache so yetimi atena sina in a day 16 kids ewu akoye omane boama ani ye kan ho asem akoye Mutala Muhammad ani ye kan ho asem ekoye nkola mako mame ba akoye se ne yamuma befo ni nyina wu yentimi nya president Mahama entimi nya mame e ma ne nko Obogu enko hwe manfo nanim meno na mso Afia Schwar ganso ni bufuye ma obekire mu se wasunda ye bia enkola na etwa nananom se edu 16 no omomoja enu amokra etie mu frega na mpanimfo onsanko accident scene ho enko wese nkola no utimi sesa wo mu nyina monko ya mamre ho ensuo bi ebenkuro no monko nsuo ni enkola no baako body aka
mon hwehwe na mon fankoto bodies na mko sie no akola no paako se ne part ne body bi aka asase so wo gina de wo gina wa wo su me wo akola wo gina kwan mu na wo su Ghana penifo wenye krom ho hene asemo mon fa snap ne nsane mu na munim de mu di amamna me kwa minim ade kro kwa bia mu be wo akola na body no mon hwehwe na minim se de me ken enkwasiafo bi di video be kwa koto ba bia ye nkwasia ni ade we wuni bia to bi ma ena make us idea Ghana the Oshe Ghana your gender children and social protection so ya ma me Dr. Agnes Naa Momo Lartey e de krata ya da screen yi chain abepa Ghana fo ne abusuafo ne chewo gire mu say ye asem na ba no krafe na wahu o afe no wate na esi ya no kra no nim so president ya wura John Dramani Mahama kra so be kasa wo ho na mami afe no so wate asem ni nti ye hwe nyankopon anim ne bonsam atiko na yemfa ne bone enche no onim ti no de enya hweme no nam so Ghana fo atwa bone papa se mami o ma na ni nda ho na wo de we no ye de afiri no yemfa nche ye de afiri mami ka se echi no ye wura General Mosquito ene NDC mpanifo ni eye Ashanti Regional Minister akwankola mako edunsia na busua fie akochia mu wie ye no e de eye 60,000 Ghana cedis Canada no 600 million apeto amba busuafo ne se monye na mofa ensesa mu nkonua Afia na Afia Schwar ne ganso ehu maami che opa ye ode ba ye na ochirim se maami no se bia buru na janan be ya ade a ebe bon na janan so ede. Instead of you to appoint me as Minister for Common Sense na medwin amamo no mo bra mo bre I can bet my last queen say gender minister no nipa na katre ne se wontro letter no tro no enka wontro madam how will I so madam because Ghana ni na him said nipa we Gyimifuo Sam George and for Sam George to be wiser than you Naa Momo Lartey se momo new se wa huhuru na wo mpege mo nko no ufumpu said on aye advertisement advert wa funa hye te said ye wo na wo ye advertisement advert what do as a politank oba fun Gyimifuo ubi be doors on papa ubi be doors on those unimyansa accident ni see nothing na what because now we are then gender minister what now we are then you see we have qualified people who can work ni akodimu the position na move Jimmy. All the times that John Mahama president, the agenda ministry is the weakest link. Nano Yelita did the same thing. To the sense that Nano Yelita small police for Emma Yeko Chesi orphanage 2014. Emma Kwalanke Tinkiti 3 years, 2 years, 4 years, Omuto Uram. Mene Kwame Nkrumah Kwasia and the Kwame Wakwashen Kwalano as I do Omobefie. As if that is not enough. Make a 2014 asem 2013 2014. Oyele gender minister. Omo kwachi omo the police for him na will be orphanage. Emma nkwale nyankani tonwuram. Mene Kwame Nkrumah tikese sata na me adwuma wo peace one design. Okay FM. Eni ekwhwehwe nkwala no. Opo adwuma na etuka. More than 3 hours ni enamuram. Nkrofoma mo kwai na mo ba bie ma mo de abo we ade katreve ni ba Gyimifuo we aba katreve ni ba Gyimifuo na nim sa anwamo a yetiem asia sa afi no wate nti ye no den stupid bitch nti ye no den afi no wate now gender minister nti ye no den. Why would you come and showcase your stupidness to us? Why would you come and show us that you are so stupid? In Tiano day, madam, Tiano day, Catreve, you day, get the fuck off. Fawu Jimmy no kwatna se Kwasia and Kwalewu 29th, 8th of August. Na betcha let us say, Afia no want some of the money amaswasisi. Some money amaswasisi. Some for common sense and measure with you, Wukwada. Ama wo colleagues enwa enka betwa letter no aboa de eba musu nyamai de eba musu no enyamba Kwasia ba wa Gyimi ofako wo twa be bon fucking fako oba wa Gyimi weda nkoto aworo twa fa Gyimi Kwasia tiario me kata me ni bia me se play na tiario enti de wo kan e no kore
This is what Uche told me. I said, yeah. Me can't almost sorry Kwasia that. What happened was any video mommy. I was playing the betiario. Me kata many be able to play betiario. And Diana also, you know, pa. Yeah. The land is crying blood. If it's time we come in December, we are Christonia, a masula na bayandara. Li cabre and derebe. Ba buttons, who dare buttons, so to came up buttons. Command your ways, command thy steps. We are Christonia. They have I can't say what God has not permitted me to say. Buttons. That's all I can say. Buttons, because I'm telling you, I am telling you. Your asophobia, they have made up their mind. Say, Omun can't send me many pebi medi o maten. Ebini ojaba. A priest at Tragedies has confirmed what if it. Oh, mommy, me ya kola kete no. Me mommy timi nyane me afia. E de na ye no aso. De na Yankopon ka. What I am saying, I know what I saw, and I know what I'm saying. And I'm also saying, someone sound call accident scene ho. And correction kolano, what you miss sa wo munina. Mon koya mamre ho. Mon ko ho, en koya mamre. E wo sasase no so. Mon ko ho. Minim krom ho. Munti o me interpreti me daye no. Minim krom ho. Minim baby kwakwa asem si ye, but ensuo be wo krom ho. Minim kromo, minim baby a asemisi ye, but ensuo bi ebe nkro no. Mon konsuo nim. I'm speaking as a woman of God. Ekwankwa mini ni dion se fe no Obogu se Ogogo se. Mon ko kromo. Ensuo bi wo kromo. Nkoya mamre. Also, I'm saying it for the 20th time. And kolano baako body, parts of the body be aka. Mon hwehwe na mo fangoto. And kolano go back to baby accident this year no. I'm saying it again. Namon koshe, scatter the whole area and be very certain. Scatter the whole area and be very certain. Finally, munkoya mame, munkoya mame. Na munko ya mamre munko me de minim komo minim hwe enra se minim de besia anka me chekire nsem bi mu, but thank God me no me ni asofo bi edidi me daye ba ku mienu ho nkomo. I saw it clear as daylight. Me se minim kromo and kwala na musie wo mo.
and kolani be bodies and abako body aka na wojina ho osu eje na ade eno ye one enti mon san ko ba bi accident ni si ye no na mon ko hwehwe ho yie dia to sumienu men san nim kromo se ensuo bi ben kro na anase se ensuo bi wo kromo a mesrão mon pe conforme mon podi fo so for asana me kanon 32 no me busu afo nkan wo because me busu ani bi ani aban mu me busu ani bi ani parliament but on kola for 32 of government parliamentarian appointees. I'm telling you people mo fana goro minim kromo. I'm just telling you what I saw. And people that knows my dream, they are rolling, their heads are rolling. Because me mention that minim kromo misi krono mon ko hwehwe bodies na mko sie no akola no paako se ne part ne body bi aka asase so wojina de wojina wa wosu me ho akola wojina kwan mu na wosu na wo ase oji ade afiri nipa ho asa wo no ba wo ho no oji ade me ho akola wosu me hu ensuo na dani moja me daye nim na nsuo okromo na nsuo ni na adani moja ni e advensi e sensuo ni bia wo sensuo ni pe na adani moja wo sensuo ni pe na adani moja wo sensuo ni pe na adani moja sensuo okromo ha monko ya mamre sensuo okromo ha monko ya mamre ni amani embusuo ni Ghana penifo when you kromo ho hene asemo mon fashna ponen sane mo na munim de mo de amamna me kwa minima de kro asem no kra me de ma no kan minima de kro de aye fe na mamre minim de mo beye minim de mo beye minim de mo beye na de eba no de metimi akache wan say me nua kristoni from now to December, le Brian Derebe. Abusia na Afia Schwar ensem ni bi no ani nyina mu no. Yade yani edi akira. Yani abra jazie wani brem pa enti no. Mo nya study my Ghana mpanifo. Yada se. Ebi ensai engombre bi yo. Enti abusia yebeja mosia. Ai chew panse na eti bia yemfa enchew mu. Na bibia no entumi enimu na mo mia mani na mo hu se yani mo mia no ne yesom so ahu ha mo som ye ne yenso yesom na bibia no etinye di mu. Charistic Company Limited ndru edida o screen so kwajibi se eyo mo hindi heba mesha zaman capsules ene za mesha ne za di capsules na yenru tatahwe mpanifo FDA ayo magia tum se yenti no ya redom bi atesi kwaji mpanifo ndru edida o screen so ndru pendru to akofumase heba stores a nsa be mpanifo ndru ya magboso bi e from dam Kwesi Prince Accra.